nk'uko bisanzwe ni Taso de Baba, mumaje kumenyera mu kubaha amakuru menshi, update nyinshi cyane buri saha uko amakuru agenda agaragara, nkomeza kugenda mbaha amakuru. Nongeye kugaruka mbabwira yuko ikipe ya Rayon Sport yamaje kuba yatombora ikipe ya Singida muri CAF Confederation Cup. Ubu ngubu Rayon Sport igiye gutangira yitegure kuzakina na Singida, niyo kipe bizahura. APR FC nkuko nari nabivuze muri video yabanjije, nari navuze yuko APR niramuka igize ibyago mu gutombora ishobora kuza gutombora ikipe y'Ikigugu. None APR yongeye itombora ikipe ya Pyramide. Murabizi ko umwaka washize yakubise APR FC ibitego 6-1. Ubu ngubu Pyramide igiye kuba yagaruka mu mujyi wa Kigali, igiye kugaruka muri Kigali yongere ibe yakina na APR FC. Noneho bizahurira ku Mahoro muri stade Amahoro, kuko ubushize byasanze stade Amahoro yari irimo kubakwa, ubu noneho Amahoro yaruzuye. Noneho niho hantu Pyramide na APR FC bagiye kuzahurira mu mikino ya CAF Confederation Cup. Ubu ngubu Pyramide irimo kwitegura iza mu mujyi wa Kigali, iza mu Rwanda, iza kuba yakongera guhura n'ikipe yayo yiboneye ihora ikubita ibitego buri uko bahuye, ikubita ibitego. Rayon Sport nayo niko ikomeza yitegura, ba Miramahire Abedi n'abandi bakinnyi benshi cyane n'umutoza Rotifi bakomeje bitegura ikipe ya Singida Stars. Ni ikipe yo muri Tanzania ariko nayo ikomeye, ni ikipe ikomeye, ntabwo ari ikipe ushobora kuba wavuga ngo uri bupfe gutsinda uko wiboneye. Rayon Sport ubu ngubu igiye kuba yakwitegura Rayon Day, ariko izigama n'imbaraga zo kuzakina na Singida. Ni ikipe rwose bagiye kuzaba bahura, ntago ari ikipe bari bahura inshuro nyinshi. Rayon Sport na Singida ntabwo bari bahura inshuro nyinshi muri ano marushanwa ya CAF Confederation Cup, ariko noneho Singida nayo ubu ngubu mu mujyi wa Kigali turaje tuyitege, nayo izaba ari ikipe nziza igiye kuzaza kuba yatanga challenge, kuba yakwerekana urwego rwa Rayon Sport koko niba Rayon Sport ari ikipe igomba gukomeza ikagera kure muri ino mikino. Tuzabibona ku mukino wa mbere bazahura na Singida, ari nako iyi APR FC nayo izaba ikina umukino wayo wa mbere, izakinira i Kigali. Pyramide izaza i Kigali, noneho tube twareba urwego rwiza.